Vo ini somni paruk January sangni somni panga California wildfire tuar tu te amuna atloa mayor nen anin nyal President Trump mi puite hian ram kang bang tam takhi anma ni in anthian fai thei darkar somni palit chungin anching fel theya mayor emergency power kanaya karon mang ang hian emergency power imang thei contractor te kuta kanda chuan kumni angai dona mi tu te po hian anma ni chen mun ahim takalet li an du vek kar khaddang kan nga kang itimo tuna chet ngal thei chet mai tur mayor hian president Trump hi anyal kal deu zat ma se president hian tuna che chhuak ngal turin anor tlatani UP state Ambednagar district special court chuan pastor Jos Papachan tenupa chu prohibition of unlawful conversation of religion act 2021 mangin kumnga chung lung intang tura convict anni he ex sangni somni pakhathi ni kum sangni somni pali khan an amenta ama akum som thleng lung in tan tir thai kha he amendment manghian dam chung lung in tan tir thai annita tin kum sangni somni pakhat actin a complain tu po an thlem tele an chung khat leina nai thisen som puite ngei anni turani ti chu sangni somni pali amendment ta hian midang pu in hek na hi siam thai anita a pastor Justin Upa hi he dan manga third party complain atang anni a he dan mga India rama Christian convict masaber anni sangni somni pathum January thla khan he mi tenu pa hi tribal le dalit ri thei tak tak te chu Christiana in le turin an thlem thina ni ti in he kan ni a anni ero chuan heng mi te hi zu in ban san tur le ruya in ti boy lo turin kan zirtir mai ani anti anni nu pa hi ni kum September thla toplam khan lung ina da anni a thariat lai antan nuwa high court chuan Holy Bible sem no pangte zirtir le thingtlang mi te ko khom na roi the sakhi dan kal ani lo ti in belin a chwa le lok tira mase he special court hian nimin pia khan a convict ta ani anmani boy pui tu pastor Joy Matthew chuan January ni somni pathuma UCN news a shil danin he thutluk na hi alai lo ma high court le court sang ber thleng pu in kan kal zelang ati nimin pia loka UP state ta tho Christian pastor le atho pui an bel chawa tuna pastor Justin Upa anhan convict le mai hi apoi tak setani UP hi Indiaram state ta mishing tamber na ni in mishing mat kadwai zan ni ayatam an oma Christian chu za a bial point pariat pakhat chau anni UP a hian Christian ti du da na hi alwar hle a United Christian Forum UCF in asoidanin kumsang ni somni pali chungot po khan ti du da na hi voizan ni pakwa athlenga pastor le Christian somsari lung ina antan tirani ti sangkunga mei cheti du da wangin Taliban ho tu te mandan dap International Criminal Court ta prosecutor lokber chuan Afghanistan Taliban sarkar ho tu lian te chu mei chale mei cheno pangte anti du da wangin mantura thupek chwa turin abeidon ti asoi Karim Khan hian Supreme Leader Haibatullah Akhundzada le Chief Justice Abdul Hakim Haqqani te chu mishing ni phungani na awanga mi palzut na awangin dan anbo chiani in ansoi ICC Judge 10 hethil hingai to in mantur thupek chwale chwalo anti felang ICC hian mi swat mishing ni na palzut poi khoile indona poi khoina angchi chuyin atitu te shemna asiam china engram thunai tu te po hetiang dan bo chelo turati anni khanan thu chwa siama chuan heng mi pani te hi Afghan mei cheno pangle mei chia te ti du da tu anni ti in atar langani Taliban sarkar hian rong takin mi thattu shemna lung in tan soisak pong swale mi pat mei chia na lam hoyin dan abo chena se ni in asoibok ti du da na hi okas ni som panga sang ni som ni pakhat tranga vo in thlengin Afghanistan rampuma anlakal pui ni in asoi Akhundzada hi kumsang ni som paruk khan Taliban Supreme Commander ani chana tuna hian Islamic Emirate of Afghanistan antia shwai tu ani boka kumsang khazakwa somriat chawa khan Islamist Polten Afghanistana Soviet sipailut te anbeina nasatakin alo tang to bok hakhani hi Taliban din tu mula Omar ne na in nai takni in kumsang ni somnya USIO te ne na anin biak na po khan Taliban IO dingani Taliban sarkar chuan ICC in thu an chwa hi ala chang lo Taliban hian 911 New York khopui bai ane tanga kumsom ni chung US kai shwain apai thak nu a kumsak ni somni khata chang khan Afghanistan a ro an rele chana mase tun thlengin khovel ram thil ti theite chuan an sarkar hi alapom lawani morality loss anti tlo chanen thunai na an chan le nuwa hian
an rama meichia tam takin an dikna chanvo an chan to Afghanistan hi khovel ramzi nga meichia ten secondary le higher education an nei theilo na om chun ni to in meicheno pangmak ta duai khat point panga vel sikul kai chak takin anum meka Taliban hian voi tam takti fel ngai ti fel ani hnu a meichia te hi sikul an kaile an phalsak don ti an soi to a ma se tun thlengin atak ala chang theilo beauty salon po khar ani a meichia te hi wan tlang in ti hlimna mun gym le in bualna po an lan phalsak an nilo an in cheina po an taksa zongzong an khu ve ka nga ya mipa an thi sen zom puemo an pasale motel lavin an zin theilo bok December thakhan meichia te hi midwife le nurse ta na inzir an khap zui le a hei hi meichia ten zirna an nei thei chun ani to a ti top sak an ni le ta ani indi bangla ramrikan ruk tum bangladeshi parukman border security force BSF chuan bangladeshi paruk aruka danlava East Jaintia Hills Meghalaya a Indo Bangladesh ramrikan tumte chu ni ngani khan an manti policein an soi 172 battalion sipai te hian anti dan chin pa ngai ramri le a chevel vil le pe pui an thlakna rin hlel oma chetna an mu a an bo zui ta ni in BSF Meghalaya Frontier Public Relations Officer PRO chuan asoi an mi man te hi Bangladeshi vek an ni a tharei vak local ta khan dan lavin India an lo lut to a Bangalore atul tul thokin anin lo a Bangladesh kongpa ngai le ti dan phungpa ngai zo lawak kir le an tumani ati an mi man te hi meichia panni kumsom ni paruk le kumsom ni pathum mi panau pangkum ni le kumsari mi meichenau pangkum ruk le kumsom pakhat mi anni an mi man le an thil nei te chu kyang police station a police ne na atul anga bo zui le chui zui turin an hlana ni Kashmir ram kang thut thei injing turin ti Kashmir thunei tu te chuan ni ngani khan in kai shraina thar ti chuakin ni sari lo omle tur chung hian ram kang mai theidin huna ni wangin film khur le injing turin mi pui anti Kashmir Divisional Commissioner Pisa in le kha ati chwa hian phai kwama district soma deputy commissioner theute chu an huam chung chewa ram kan mai theina lai om te chu shia tira injin tir turin ti anni mitin abikin ram akan mai theina lai cheng te tan aboi thlak theya thil du om lo thleng thei veng tur le hlo om thei ang chi siam lo turangen anni ti in thu chwa ani thupek ti chwa hian thunei tu te chuan hlo om thleng pal thei hi kong sang sang social media twal chung chanchin bu le van tlang in khomna puangzar turin antibok in kai shraina ti chwa hian mi puite chu in ral ring turangen anni a ponlama mai chem ti lo turati anni a engmo kang mai ni a shiat mu chuan in shilwat turin ancha field staff forest worker le rik ruma chi chhuak chi te po in ring le zwal tura cha anni forest staff twal chung thunei tu le rik rum ha chon turati zongzong te chu shiat tira kang mai chwa a lo om thu hi shiat tir vek turan ni a an kang thelna man ruwa te man theya pagin atula chengal tura inrin turani anti JNK kho pakhata maktaka mi som pasari thina chui India in aopchin Jammu and Kashmir kho pakhata tunhaya maktaka mi som pasari zet atamjok no pang an thina chu an chui meka thi jinga som pani hi no pang ni in Jammu Rajouri district chung khokil khortak badala December ni sari atang khan an thiani thi te hi an nadana in angdeu veka thil ei swal nei ang takin an oma anu reilo tia ni khwa an shelo zui ngal mai ni in help thunei tu te chuan an soi khopum hi containment zone an puanga ma se thunei tu te chuan in kai chon thei thil nia alan lo thu an soya shileng ang chi ani lo thu an soi twal chung dam do in ho tu Dr AS Batia chuan anna ma sa panga jinga pali chu no pang an ni tia soya an na dan chu thil ei swal ang deu ni in an luaka an kwa achelo bok ni in asoya then khatin shokna le thokla mahar satna an nei bok anu reilo tia an shiat na an lo zui ta ngal mai ni in asoi sarkar lai puin chui chian na tur thupe ka ti chhuaka twal chung tu nei tu ten special investigation team din an zinga hian police officer pathologist le specialist dang tetelin mi thanem tak thu an zot fia to an chui china chuan ei tur le tui thiang lim tok lo ei le inwanga omni in an soya khwa cheng te tuitlan an endikna athiang lim tok lo hle ti an mu nuwa in to lo turin an tingal bok thine hi December ni sari tang khan thlengin January ni som pakwa thleng khan an thi a thi te hi chung ko in hnai tak pathuma mi te an ni a nau pang paruk phei chu u naw an ni a kum sari le som panga inkar an ni a an in chu lu thailo tur khar ri ani
doctor te chuan in kai thei ni in an shelawa thu nei tu te chuan chung ko pathum te hnim nei deuh te zong chhuakin rajuria damdoi ina anda a an tin mun an thli thlai meka badal khwa cheng zong zong te chu thu nei tu ten ei tur le in tur an pek bak engma ei in lo turin an tibok atwar tu chung ko ina ei le in thei chi om zong zong chu thu nei tu ten an lavek an ti Rajouri Jammu and Chandigarh damdoi ina te mi somvel en kultura da an lo ombok Rajoria Government Medical College epidemiologist Dr. Shuja Guadri chuan natne hitwal chung bil thil ani a alen daremo shi angemo ani lo thu asoi December ni som pania alom dewa damdoi ina dalu mi panga no pangkum khatmi telin an zawain andam le vek to bok hei hian be seina min siam sakani ti in Dr. Batia chuan asoi State Food Commission twai thar Sarkar in Mizoram State Food Commission adinin ma alakdan tu relin Zirtopni Khan Food Civil Supplies and Consumers Affairs Minister Pubilal Chanzawa Hawa Thutkhom ani a Commission member te baka department how to te until National Food Security Act 2013 chuan state tina Food Commission din aphut angin Mizorama po sangni sompariat October Khan din ani a chan sang awangin hun masalam Khan Commission hi ani tur ang ani phalawa ti tur tilavin alo om to chinti minister hian asoi hei hi ZPM sarkar chuan siam dik atum ti asoyani Food Commissioner member secretary mumal takruat omlo chu siam chatni se tia sarkar rotna thlentum ani a district level a mipuin NFSA kai noya bu failak le ration card chungchang har sanna an nei an thlenna tur district grievance redressal officer atan the Mizoram Food Security Rules 2017 in Aruat additional DC te chu helam hoya zirtir le shilshat ni se anti mi puinol puin bu fai sem ration card chungchang le NFSA kai noya an vuivaina le shat du an thlenna mun tur an shat theinan in zirtir na kalpui warni se antibok minister chuan tin mun har sa ten an chanvo ration an changem buk dikin an la em thleibik nei lavin ration sem china ni em ei rukna engemo wangin an chanvo changlo an omem aphu ngei mai an omem ti le helam kai noi thil chu Food Commission in ain dik turani ti in an mo phurna len chuaka active taka na thok turin acha sarkar chuan an tha ti chak turin a thei angin apui zel don ti asoyani State Food Commission and Chairman hi FCS and CA Secretary Louis HL Ro chungnunga IAS retired ani a member dang pathum an omani Chalaya lir thei tan tlan hlo om kong pui chha nei hi azia lo hle Dr. K Bechua State zom hlom ni mekin furlai po ni lo Chalaya e barlak na ber kong chha ta wanga lir thei lian tlan hlo om khopa kan om ringot chu azia lo hle ti BJP MLA Dr. K Bechua chuan asoi zirtop ni BJP Mizoram office in khoma BJP State Core Group member Dr. K Bechua chuan BJP hwana ril ru nei tlat chu ril rulam dam lo na chikhat tunma a politics tuinu lo in to te anitlang puiti soin tunhnuai ero thalai tam takle mi vengwa tak tak chuan BJP hi political party pakhat ve mai ani sha in lo enin an en to lo ni in asoi sarkar kal to le sarkar mek te enin mipuin rin tlak sarkar kan du ti achiang to ti soin Mizoram mipui tamzok le thalai vengwa ezonat na zong tan chuan abeidon thlak le a tuna chuan mi pa ngai tan mani chobel do tla thi ti chi ani lo chu wangin ke ni state re theile chom hlom thlatina sumpuk tur dap ngai furlai po ni lo thalai pu a kan eile barlak na ber kong chhia ta wanga lir theilian tlan lo khopa kan ringot mei te hi azia lo hle a Mizoram mipui za lo na le mipui ngai poimo lo na lian taka kangai ati Mizoram in sarkar kan shan mek chu en chin sarkar an ni ti hi CHHANG angai ti asoya budget session ve ni na kan chut khom huna chuan kan en chin sarkar ni ne hi alang chiang le zwalanga en chin an dolem ti hi mipuin kan rezel don ani BJP MLA hian ati India rama BJP kumsom sarkar chunga ramhason na nasajia muin BJP chu mathlir le ramhason na atana tummumal tak nei ani zia alang chianga India rampum hason na tur manifesto manga ramtana na an thona chu rammi puin an chormek ti asoi mire theile hausa puin kan hlok pui mek ni in asoi bok Mizorama political party thenkhat politics kheldan le BJP politics kheldan chu adang hle ti Dr. K Bechua hian soin BJP chuan politic tak tak ram hason na le ram than na kan khela
party dang te chuan ram that na lam hoi an khel ve man meu lo lalna le thunei ni hi an khel pui ber ni in alang chutiang an nei na turin party dang be na tur buain an man hlil em ani ati mun hiya heroin an man Excise and Narcotics Department le Assam Rifles thokdun chuan ni somni pali thlakhat sang ni somni panga zandar rukle achan ve khan chung te khwa champhai district ka heroin kejinga le gram somsari pathum hongzali somli le anei tu nia pu mi pahni Gilbert lalnun himakum somni pasari son of PC zoram thanga bairabi rail crossing le lal ompu yakum somni pakwa son of CVL siama zemabok beronia in chalte anman tin heroin phurna atana anman truck Tata 1618C registration number MZ01F 91352 shen sakanni hemizan vekhian heroin gram somni pathum .600 hong ni le anei tu nia pu rorel ki makum somni pasari son of lal shraya van ne lungle district a khosani in chal anmana rorel ki manhe na changhian heroin phurna atana aman Maruti Alto K10 tharlak registration number la nei lo po man ni in an shen sak heroin wanga man te hi the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act 1985 tlo chanin thu boy siam sak an ni a district and session court champhai district a shwai ngal an ni zoram tharle VCLC in thlan Reverend Dr Zai Chona Londo kanshat angin February sang ni somni panga hian Mizoram Sarkar chuan VCLC in thlan nei turin arwa mana ZPM Sarkar chuan VC hunbi trampa ngai oga sang ni somni panga atop tur chu atop ma in po toya in thlanbuat sei antuma he thila wang hian VCLC tam takte chu lung oi lovin courta hial anin khingme kani thukadun danin Guwahati High Court chuan January ni somni pathum sang ni somni panga ma a in soifia turin ZPM Sarkar asya tira court chuan thutluk na chu January ni somthum sang ni somni panga hian asiam don ani ome hemi chungchanga hian Mizoram mi puite min tilu hai le ZPM Sarkar in hetianga VCLC hun po toya in thlan ma andu na chan te hi enga tinge all Mizoram VC Association te chuan chu andu lo ti hi mi puite zo na chu ani zoram tharle VCLC in thlan ti ka zia dona wangin thu chiang shat ka du'a ka thei angin ka khon khoma chu ta tanga ka thudon ZPM Sarkar in VCLC in thlana ahun biral ma ati toidu na chan Minister le MLA ten an soite chu hetiang hi ani ama sabira chuan ZPM Sarkar te hi party dang VC ten an thopui thatok lawa duang le tum angin Sarkarin na an thok theilo an ti a atuta chuan ZPM mi village council le local council member an ngalawa wangin an du le tum angin na an thok thatheilo an ti pathumna chuan in thlan hun tur hi kutna thok tu te tan ol samjok nan na thok tu te olen lai deu an zong an ti atobera chuan Sarkarin sum in ren chem angaya wangin VCLC in thlan hau tak tur hi ti masak phot an du wangani an ti bok ZPM Sarkarin VCLC hun bi ti toya in thlan an rot na chan thatak nia an soite chu enga tinge Mizoram pum huap VC in sui khom pol te chuan an du lo enga tinge kan ram ro rel tu te kan siam dana thu boy te siama korta te in khin an du tak mai heng zo na pui mo takhi mi pui ten a chan kan sha theina na kan zo na min chan dana chuan in thlang ram democracy kan chi kan ni a mi pui ten khutlang shwai tu atan du taka an thlantlin te kan ni anga kan hun bi man zo hi kan ti turani dan ang taka kan hun bi kan ne angin lak saktum na hi lal ngai lo te lal akha ti ang devin in chung tlak na diklo tak ani anti achan chu engpo ni se tu na chuan mi pui te chuan ti theidang kan nei lo dan hnuai om kan ni thlata wangin danin aphal lo te a om chu wang chuan he boy na hi chu court lamin thutluk na fel fai tak chu anron siam mai dona chumi ang chuan kan kal mai angai dona ni kan ram ro rel na kipui ber ti mai tur village council le local council te in thlan le ro rel na kan kalpui dan hi ka vei tak zeta article ka zia to eiruk na le VCLC in thlan tia po khan tam tak chu ka soi to kha thu jiak dik na chu tu na hian atakin arun langchiang ta hle mai kan ti thayang enga tinge political party te hian heti taka VCLC in thlan hi an ngai poimo enga tinge an party mi le sa VCLC kherin ro rel na changse an du enga tinge ZPM Sarkar le party dang VCLC te chu an tho ho that theilo achan tam tak om thei jinga achan nia ka sha te chu lalle thu nei na kan du luat wangani lal ve ngai lo ro rel na ala chel ve ngai lo party mi le sa ten lal ve an chak wang ani thai
Panhi na chuan VCLC ni hlok na midang ten an hmuang hmu ve an chak wang ani ang pathum na chuan mani party big tra hmangai wang ani thei palina chuan tangka sum ngai natna awang ani theiang VCLC ni na din hun tur dik tak han enin VCLC ni chak na chan tur aw mol lawa village council le local council a ro rel na chel tu te chuan mani na po an thok man meulo ni tin zan tin hi an boy ve kamoti mai turani an thorim ra an hmucha emalom ti donila VC thakhat lo chu cheng sang khat vice president cheng zariat le member dang lo thakhada cheng zaruk chau ani bok si an lo le an na tho ha zia han chu chuan ain man lo tak zetani VCLC na chela wanga re thei pha jok tam tak anom lain in le lo thatak tak nei pha te karnal tak tak nei ta te bank lama sum khol chin chen te an om an ti le bok si bank lama sum khol chin chen te an om an ti le bok si tuine mokai chu sipai bang ka bo map mai an tiang vel kani mani ta na VCLC lo ni hlok theina tur khat chu ka chu thiam velo ani ber mai tuna VCLC in thlan le ro rel na kan kalpui da na tang hi chuan engtika ma kan ram le nam hi ani tur angin lalpa tan kan ding chuak lawang ti hi ka hmu dan ani zoram therapy LRS alodin huna VCLC in thlan le ro rel na kalpui dan tur kalo swang to adan nen chuan chun le zan ang mai in ain person ani PLRS alodin hun chuan VCLC hi party sarkar anga siam ani lawang khutlang ta na rongbol tu te anni dona wangin pathian chi mi te tho thei tura duana ni ang hlo mumal tak an neyanga eruk tur zon ngai lavin VCLC na an thokang PLRS alopian huna VCLC kalpui dan tur ka duan te po karle lama kan ron tar langang tuna VCLC party in thlan manga kan kalpui dan thatlo na hi soitur tam tak a om ma se tlema zong han tar langila VCLC in thana party candidate siama party sarkar siam kan tum tlat na hi eiruk na zung ani hei hian zo fa te nun chung ril a ei chia a trul lawa khotin le veng tin te in do na siam tu ani pani na chuan Christian na tidal tu le kaushan tidar tu ani rampum rorel tu MLA in thlan wanga kanin do na ma ti to na kalayin VCLC in thlan le zela party manga kanin do na hian Mizoram kaushan tin hi a chalo zongin a hung na sa ani pathum na chuan party politics tuinu taka lut lo theilavin zofa te min siama pathian thu oi theilavin min siam ani ber mai palina chuan zo nun moi chat tu ani kan pi le pu te huna tang khan khotin le veng tina ro rel na fel tak pakhat kan nei chin chu ro rel na hnuaya chuan kan party emo an party ti om velo sim dam dam abil thi le ram khata dam le tlang khata anti mai chin a to bira chuan tangka sum ngai nat na a min shrai lut Bible chuan du amna milem biak na ani ti min shila heavy CLC kan kalpui dan narim taka thongai ma se hlo ti tham om le si lo hian mishing ril ruwa sum dik lo lak du na atu lo theilawani PLRS pian hun awanga hlil em now ti tlak boy pui tu an cho President Trump pan fan atitop President Donald J. Trump pan America rampon khovel mun shanga NGO abortion lam hoi choi sang le soimoi na lam hoya America sarkar lai puin paisa le chan puina shang pek na chinte atitop ngalvek former President Joe Biden le Vice President Louis Kamala Harris te khan women's right ti in abortion hi anvul lian hle a mase President Donald Trump ero pro life burni in nunun na in naw pai adin mun ader thon pha ani don lo chuan abortion hi athop lewani lungleya National Voters Day sangni sumni panga man ani lunglei sangni somni panga polkut thani somni panga khan National Voters Day we som panga na chu nothing like voting I vote for sure vote thak thuka omlo vote ka thak ngei don ti thu pui mangin lunglei DC conference hall a district election officer lunglei district board sap pinaf nitman hawin man ani lunglei DEO pinaf nitman chuan kalkhom te NVD voice som panga na chibai bukin mani ai o thlang thei tura vote nei te chuan vote thak hi kan chan vo le mo phurna ani ati a village council le local council in thanlo om tur chu mi puiro rel na bul thut ani angin district mi puite chu vote thak cheu turin asoma in thlan kai noya election branch in pek na le thorim na fakin NVD hlotlina tura kalkhom te le inti siak na atel te chunga lom thu asoibok he hun hi election officer PR lal rin zwarin kai shwayen kalkhom ten NVD thutiam an chamruala
vote nei thar le vobik te na electoral photo identity card epic sem ni in NVD 2025 puala awla inzia siak le booth level officer thok chati lo man sem ani boka sub deputy commissioner p lalhimpui pachwal chuan lom thu soin hun akharani NVD sangni somni pangapuala slogan writing competition higher secondary school levela lomandong tu te chu first prize Hosiele Rimtluanga class 11 government higher secondary school Lunglei second prize Judy Lalming Shili class 11 Baptist higher secondary school Lunglei third prize Lalrin Nungaren Clay class 12 Mount Carmel school Lunglei consolation prize Pakhatna H Lalthang Moi Sinot higher secondary school Lunglei Patnina Samuel C Lalnunpuya class 12 Baptist higher secondary school Lunglei Pakhatna hian Chiang Sang Li Patnina in Sang Thumle Pathumna in Sang ni te dongin mi patni na consolation prize zanga ve hlan anibok best BLO choi moina sang ni chu heti ang hian hlan anibok 30 Lunglei North SC 30 by Train Chi Serkon 1 BLO Pu Arle Rinzwala teacher government primary school 2 electric veng 31 Lunglei East SC 31 18 Zobok Chi BLO Pu Arzo Hingliana headmaster government primary school 1 Zobok 32 Lunglei West SC 32 16 college veng BLO Pukelel Ompuya headmaster government middle school college veng 33 Lunglei South SC 33 by 6 Theiriat 1 BLO Pusilal Machwana headmaster government DM middle school Theiriat 34 Thaurang SC 34 16 34 Thaurang SC 34 by 16 Tuikoi BLO PR Zai Tanchungi headmaster UPS Tuikoi 35 West Tuipui SC 35 16 Silgur BLO Puzokung Asailo range officer Tlabung Forest Range Savamin mi panaw pang panhi na takin aliam Aizo Civil Hospital Lampan Pui Anni Vaini somni pangat lakhat sangni somni pangat chundar khat borvel khan munpui khwa naw pang panhi vanlal pianra lokum som panhi le denni zo than puya kum som pathum te chu savam no shwain na takin aliama hengno pangte hi annu le pate nen chume zongin khwa atanga KM riat vela ankala hengno pangte hi annu le pate nen chume zongin khwa atanga KM riat vel bora ankala hetia chume zonga anwa vel lai hian savam hian aron beita thut mai ni mi pano pangte hi savam hian anlulama aliam na sa hle a pakhat zo khi amita tangin thi achhuak na sa a ami thi achia MT shat thei alani lo tuna hian Aizo Civil Hospital Lampan Puimek anni President Donald Trump le Dutch PM te anin chhang lok VIAU Trump le Denmark Prime Minister te minute somli pangachung zet phone call rap thak tak tak mai anneya Greenland chanchin an soiduna tongkam andu tuilo dun hle senior official te chuan explosive ti in ansoya President in ramven himna chu anrama ain ngat atia Commander in Chief ani ma January ni sompanga a call hi anne President Trump hian Denmark laka tarif asoina sa Dutch Prime Minister Mette Frederiksen kumsomli pasari hi Greenland nei letle atuma wangin appraiser na sa hle The Financial Times in January ni sompanga a Trump patimani in biak na hi apui beng hle a sipai thachak na po amman shelo mel anti President Trump hian Greenland hi global power China and Russia tenen hian critical battleground na angai tlata Greenland strategic location hi Europe to North America tan kong toy berni in Trumpan angai poimo US ballistic missile warning system tan apoimo hle mute Asian Denmark atangin independent atum meka Greenland Island is not for sale ti in mipuiten an mahun tur du an thangang ati Trump John F Kennedy thana document kumsang khazoka somrok pathum assassination of President John F Kennedy chungchanga assassination files hunrei tak khovel ma athup chu President Donald Trump pan declassify turin executive order assigned to forensic pathologist Dr. Michael Baden JFK 1963 assassination suitu chuan conspiracy theories tam takte nuaibo ani anga document sing khat sangli atangin disinformation tam tak thuleng wakte shiachian ani to ang ati tragedy in the last JFK assassination on November 22 1963 le November ni somni panni 1963 khan JFK presidential motorcade the last chuan lain ka hlumani a aka phlum tu Lee Harvey Oswald anmana
nima se ni ni nu le ka Lee Harvey Oswald thi Jack Rubian akaplum vele a President Commission on the Assassination of President Kennedy Warren Commission ti 10 Oswald thi ama chawina che ti an thutluk na anita ani kumsom ruk pakhat liam ta thil thleng ni ma se JFK chungchang hi pholan ani chuan FBI 10 US National Security in atorpha an lawani Lungtlai District chunga African Swine Fever ASF lengmek chungchanga Lungtlai bor sap thu chwa tunlai hian Lungtlai District munchen khata vokpul shi African Swine Fever ASF alengmek ti shiatani a amero chu ASF hian vokvul le sajwara ezong titan harsana tam tak athlen theya wangin le The Prevention and Control of Infectious and Contagious Diseases in Animal Act 2009 in asoi angin Lungtlai District chunga vokvul tu te anlo himzok nan thupek chwa chu la shiat ani chu wangin ke Chimala Siva Gopal Reddy IAS District Magistrate Lungtlai District Lungtlai chuan Section 163 Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita 2023 BNSS in thunai namin pek angin anwaya thupek hi ka chwae Lungtlai District pon ramdanga changin voklak lu khaplatani pakhatna Lungtlai District pon ramdanga changin voklak lu khaplatani panhina infected area apuan to reng achangin vokle voksa changa siam reng lak lu le thon chwa khaplatani pathumna vokdam lo reng talle shal khaplatani palina voktal tu 10 AHN Vet Department in Adam change ni ti ashat puina nei chawin antal turani pangana vokdam lo thi an omin AHN Veterinary Department ta shiat tir thin turani parukna vokthi reng thuk taka bleaching le chinai nen phumzel turani pasari na vokswa tur nei chuan District Vet Officer Lungtlai phalna lak masak zel turani he thupek zom lo te chu Section 223 Bharatiya Niya Sanhita 2023 manga shem anni ang he thupek hian chwa ani atanga thlanni chung awamang he thupek hi det ni somni pali thlakhat sang ni somni panga hian District Magistrate sila nimngetin ming kaja nane Chimala Siva Gopal Reddy IAS District Magistrate Lungtlai District Lungtlai Middle East Buaina Israel in Nisari October mazana khan Hamas te baina athlen thei thu warning tam tak dongin sipaite le mi puite sha tir turin ma engma alalo Israel khan Nova Festival kha Hamas te rocket manga baina thleng thei asha tir lawani Israel le Hamas te inkar inka haina hun masazo ka mitang in thleng ton na thoni na nei anile ta a mitang in thleng ton na nei le ta ka hian Israel sipai pali sipai Karina Ariev Danieli Gilboa le Nama Levi te baka private Liri Albakte chwazalen anni hi Red Cross ne na hlan masak anni Palestinian Islamic Jihad PIJ chunga thu in mu lo na awangin Hamas lamin mitang in thleng na zona in rem na thuthlung bo chia in Israel twal chung mi chwa tur arde yahud chu anla shen chun zom ta ri ani he thila wanghen Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan in ka haina thuthlung be chanin Arbel Yahud hi chwa ani malo chuan Israel in Gaza chimlama Palestine mi puiral tlante chu Gaza Strip marlama ankal tlang arem ti lo thu soin Israel Army po Netzarim corridor atangin anin lak chwa ri lo tur thu asoilang bok Israel lamin Palestine lung in tang zanni lai chwa ve in heng zinga za somni pakhat te chu dam chung tang tur te an nge a heng lung in tang te hi Negefa Kedziot jela tangin bas mangin West Bank ka Ramallah thlang Beitunia kholama chwa anni a mitang chwa tur boy pui tu khasam brigade fighter te hi Israel siam Tavor Bulab assault rifle te hum for mu ni in heng te hi Gaza in dauna Israel sipaite ta an chu sak ani melbok West Bank Israel chan zenin biala methalun khwa chu air strike mangina baya he khwa ihan in kana anasa lebok Israel chuan mun abom na laya hian ambulance te lut tur adang bok Kasam Brigade 10 Jenin Kempa AI Dem huna Israel Force te anlambun na Israel Force te zinga Liam tuarte omin liam tuarte hi Haifa Ramdam Hospital lama lak chwa anni Jenin Quds Brigade te chuan leya kamchi KJ 37 bom mangin Israel Army Troop Carrier pakhat an bom chia a resistant fighter te hian Rescue Force chen khat te po silahin an lauka pliam bok Hebron khothlang lam idna khwa a Israel Force 10 Palestine mi te anwain anman Israel Prime Minister Netanyahu chuan in ka haina in a huam chin ni somruk nuai po Israel Army te chu in la chuak lavin Lebanon chim lama an la om tur thu atilang
Hezbollah te ro chuan in ka haina thuthlung bo chian na reng chu an paidam mai lo tur thu an tar lang ve thung Israel army chuan Lebanon chimlama taibe le odai se kho inkar oida hil le surveillance system tenen military mun siamin ale in kul thar ta deu Israel sipai te chuan Lebanon chimlam farkila khwa chu nasatakin an bom chile ta Israel army in der mima satanga farkila khwa alu tum mi cheng te lu na tur kong pui chu adan pinsak wadi al salukhi atanga aitaron blida mes al jabal le haula khopan na kong te an kharbok Syria Saudi Foreign Minister Faisal bin Farhan na Syria chunga Sheikh na siam te chu ramhason na ralmo an le nun phungpang angai thu asoi Syrian Foreign Minister Assad al-Saibani chuan KSA Foreign Minister hena hian Sheikh na te awangin an ramhason na le in tawdel na turin ator tur thu soin hemi zona hian KSA puina le thlop na an mamot thu alo shilani KSA hian Syria chunga Sheikh na te hli ani theina turin US le EU fry tu te ador ngun hle ti tarlan ani nge Padma Shri dong turin thlang Ministry of Home Affairs MHA chuan ni mini somni panga thakhat sang ni somni panga khan Padma Award sang dong tur an ti chhuaka Mizo pakhat atel MHA hian Padma Vibhushan dong tur pasari Padma Bhushan dong tur mi som pakwale Padma Shri dong tur mi za som pathum dong tur ming ati chhuaka Padma Shri dong tur jinga rinthleilal rona arlal rona electric veng aizol atila arlal rona hian literature and education huanga Padma Shri hi adong dona remchang masa a president he na changen Rashtrapati Bhavana arlal ron hian Padma Shri hi adongang Mizoram nei chun airport Lengpui airport Mizoram nei chun har satak le hun rei tak bai pui ngai airport kan nei chun tak meu sheltum hi a chalo hle voi khatma he airport sangna na thatho velauti anni wange ni a hlutna a har satna a hau takzia sarkar hian an shelo ani mel tin ram rotling thil ti ral du na thinlung nei ram frai tu nei hi awan dwai thak alo hau tak dewani pu in sarkar pasati pani MNF Congress te pon anlo enkol theya Mizoram zofa te ta Mizoram sarkar ta ani na shimshim po hi alu a ram pangai na thinlung ne na ro rel lo chuan kan ram thil om reng hian hlutna anei lawa ram pangai tu thinlung atang chuan kan ram chunga thil om reng hi alubi ka amoi bik mai ni lovin aro pui bik em mani